Whakahokia mai te mana motuhake o tō mātou whenua kia mātou. Koera te kaupapa e kōkiri hia ana e Oscar Te Maru, kai arahi i te rōpū tōranga pū e kia nei ko Tawini Hui Rātira o Tahiti Nui, ki roto i te whenua o Vanuatu, kia whai tautoko ai ia i ngā iwi o Melanesia. Toru te kautau a Vanuatu e kawe ana i tōna anō tino rangatiratanga. O te tautoko tope atu i ngā here o Wiwi te take o tāna haere ki reira. We started this struggle in 1976. That's 34 years ago. Kei te whawhai tonu. We have been through so many sacrifices for so many years. I thank God every day I'm still alive. Ko Oscar Te Maru te tangata whenua tuatahi i tū hei prehitini mo Tahiti Nui. He tū tō rangapū i pupu ake i roto i ngā mahi whakapahu karihi o ngā wiwi ki o rātau moana. E nāia nei he mahi uaua ki te rapu tautoko mai e tahi atu iwi. Because France will be on the other side to say no interference in our own affairs. Hei tāna anō, kua whai mana a New Caledonia i runga i te rārangi o te whakakotahitanga o ngā whenua. Ara the United Nations. Kia whakahoki hia atu tō rātau tino rangatiratanga. Engari auara ke hoki mo Tahiti Nui. That's what we are looking for, to get our country back on the list of non-autonomous countries at the United Nations. I don't think there would be a Māori group in the country who would oppose the call. He kaupapa ka hiki hia e nā reanga whai ake. We'll never stop. This is my Dora Tewu. That's the future generation. We'll keep fighting for our freedom. Hei tautoko i tā rātau whawhai, he waka e kawe ana i a rātau kupu ka wehe atu mai rai ātea. Whai atu i ngā pūnaha whakatere waka o te hekenga mai. To show to the world our own culture with this little canoe, and to say to the world that freedom is the priceless dream of the Maori nation. I nā ko te tāke te tai atu ki Shanghai, ko te tūranga o te whakakotahitanga o te ao ki reira. Tini Molyneux te karere.